brata Jovica, za ovu privilegiju da si nam je dao malo da poslužimo. Znači, ja i moja supruga Biljana, sad smo momentalno u Crepaja, to je manje od sat vremena odavde, tako da i mi smo Banačani, kako da kažem. to. Inače smo služili Gospodu kao pastori u crkvu u Velesu, to je naša prva crkva bila, ja sam bio prvi pastor tamo i Bog je podigao mlađi propovednik, bolji od mene, hvala Bogu. Tako da smo ga rukopolagali za pastor i on i njegova žena i sad onda smo mi slobodni bili da otvorimo druga crkva, blizu Ohrida, u jedan grad Resen, gde nema ni jedna evanđelska crkva. Inače, mi smo ona evanđelska pentakostna denominacija, to je najveća denominacija u Makedoniju, sa oko 30 crkava. Ja sam isto u glavnom starešinstvu sa ostalim pastorima i eto, molite se za nas da u Makedoniju dođe jedno probuđenje. I ne samo Makedonija, nego svugdje ovde u bivšoj Jugoslaviji da se izlije Duh Sveti, da dođu i više mladi i svakako molite se za radnike i za mlađe vođe i mlađe pastore. To isto nam treba. Tako da želim pročitati evo jedan stih iz Biblije, pa eto neka nas Bog vodi. Samo da vidim da, pokušaju ovako sa ove novčane na daljine. Imam jedna za blizu, ali nema veze, pokušat ću nekoga da menjam to. Tako da. Inače, sa Ljubiša smo bili zajedno u Viša pentakostna škola Žetva. Kad je bilo to, ne znam, pre puno vreme. I bio je tamo jedan profesor, se zvao Rik, on je govorio da propoved je, ne znam da se Ljubiša seća, propoved je aperativ, a onda trebamo dati prostor da Bog radi, da svakako uvijek nakon propovedi treba biti aplikacija i primjena, ali to je kako nas Bog koristi, ali onda moramo dati prostor da šta Bog želi da radi svako bogosluženje. Ok, ja ću pročitati iz Luka 9. glava. Prvi stih kaže: Isus okupi 12-toricu i dade im moć i vlast nad svim demonima i da leče bolesti, pa ih posla da propovedaju Božje carstvo i da leče bolesne. Ne nosite ništa na put, reče im, ni štap, ni torbu, ni hleb, ni novac, ni drugu košulju. I u koju god dom uđete, ostane u njemu dok odande ne idete, i tako dalje, i tako dalje. Tako da, ova dva, tri stika opisuju uglavnom naš život, kakva je naša služba. Mi svakako radimo pastornu službu, ali naša služba je više vani, u osnivanju crkava, više evangelizacije, više se, ne znam vi kako je ovde, ali kod nas ljudi su u velikoj potrebi. Govorimo o nevjernim ljudima, radimo i sa lica sa posebnim potrebama. To je puno demonskih opsednuća, puno potrebe, puno psihičkih bolesti, puno svega i svačega. I mi znamo kad idemo sad, evo pokušamo da otvorimo crkvu jedan drugi grad, to je još zadnji grad najveći u Makedoniji što je ostao bez nijedna crkva, zove se Kičevo. I znamo kad idemo tamo na evangelizaciju, odmah se susrećemo skoro odmah sa demonskim silama. Sad smo brzo bili sa Biljana da delimo cveće i neke traktate. I onda je došao prvo jedan demoniziran, pa čekamo da prođe i tako dalje, pa drugi, pa tek onda da delimo traktate i sve te stvari. Ali to je uglavnom naš život i Bog nas je pozvao na život vere. Hoću danas podeliti malo nešto iz našeg iskustva, život vere. I to je uglavnom život davanja, život ispunjenja Duhom Svetim, gde mi treba da primamo od Boga, da živimo po veri u reči Gospodnje i po veri u ono što je specifično, ali da kažem rema reč, slovo Božje ili Biblija je logos, ali onda kad ti Bog tebi nešto specifično govori, da je usklaca reči Božjem, ili iz nekih stih ili nešto specifično, onda trebamo hodati u veri po reč što nam Bog daje. Tako da, ja uopšte nisam ni sanjao da ja ću biti pastor ili ne znam, ili osnivači crkve i tako dalje, ali to je čudno se Božje putevi kako nas je Bog pozvao sa ulicu. Inače, oko 2000, tad sam se preobratio Gospodu 2000. godine, znači to je pred 26 godina. Biljana malo ranije, ona iz crkve Božje, ona se obratila preko propovedi Ksenija Sabo iz Subotica. Ksenija i Viktor Sabo možda se čuli, znate.
Така да таа Ксенија говори од Црква Божја у Белград нешто како да се извучеш од депресија, и Билјана ту се обратила кога слушала тој проповед. Тој е било пред колку година? Така да она е више мало вери од мене, више мудрија, пред околу 30 и нешто година. И така да, иначе она е из Црква Божја Белград, овој, где е пастор Ерна е таму сада. Така да мене Бог позвал из, да кажем, из криминала, бил сам у лоше друштво и јас сам иначе из Велеса, таму сам роđен, али онда у Скопје смо ишли со еден мог колега из криминала и таму смо тренирали и људе и боречки вештини. И прва молитва, јер смо тражили таму кој отвара неки дучани, така да има бесплатне грицкалице, и онда смо ушли во Евангелску цркву, некој нас ја водил први пат у Скопје, и онда видим нема иконе, нема ми смо, Македонија позадина е православна црква, тоа е 70%, а 30% се муслимани. Евангелско христијанство е 0,1%, така да јако мала христијани има, и така да ми се трудиме да живееме у единство, и се баптисте, и се све се знамо. Sad još i da se ne trudimo da gradimo neko jedinstvo, teško nama, neće nikad doći probudženje. Tako da moramo poštovati svako ko je nanovo rođen, i to je ipak Crkva Božja. I onda prvi put sam ušao u Evanđelska crkva tamo, i moja prva molitva je bila: Gospode, ako te ima, nek mi neko da jednu čašu vode u pakao. Ja sam mislio, onako ću da gorim, nema šansi Bog meni da oprosti grehe, jer sam radio svašta i tako dalje. Nisam razumeo šta je to, kako Isus umro za nas, da to je besplatno, nezaslužena Božja milost i blagodat, i posebno život veri, da je spasenje kroz veri. Ali kad sam rekao tu iskrenu molitvu, onda sam osjetio da mi je pao neki veliki teret, kamen. I onda nam je pastor dao jedna Biblija, neka je bila stara, mi smo je podelili na pola. Meni se pao Stari zavet, a moj kolega iz kriminala Novi zavet. I kako sam počeo da čitam, kažem, ja sam kontra od ovoga. Ali polako smo nešto čitali, neke kratke molitve, i onda nismo imali pare, smo živjeli pod kiriju i odlučili smo da neko tučemo u Skopje, to je bilo nama lako, smo trenirali boričke veštine, da uzmemo pare, da imamo malo za jelo nekoliko dana. Ali kako smo išli u Skopje, onda na zemlji smo našli 950 dinara makedonskih, jedna 500 dinara, 4 postoji, jedna 50. I kažem, uzet ćemo ove pare, nećemo niko da tučemo, i nakon 2-3 dana smo imali za jelo. Posle 3 dana opet izađemo sa istu nameru da neko pretučemo, uzmemo pare, i na zemlji smo našli iste pare, 950 dinara, na sasvim drugi deo grada, jedna 500 dinara, 4 postoji, jedna 50. I tad je prvi put prošao misao u naše glave, i meni i moj kolega iz kriminala, da ako treći put izađemo, da Bog će nam skinuti glave. Prvi put smo osjetili strah Gospodnji, i Bog je komunicirao na jezik koji mi razumemo, kriminalski jezik, ili kako da kažem, i smo tada rešili da niko ne tučemo. I u to vreme smo, šta ćemo da radimo, onda smo rekli da krademo cveće iz centra gde sade one ruže i tako dalje, na kružni tok ili gde. Jer mislili smo da to nije greh, da toliko smo znali iz Biblije. Tako da tamo kuća gde smo živjeli pod kiriju nam je bila puna cveće. Tako vidite kad neko se okreće Bogu, kako mu život procveta. Ali toliko smo znali, i onda smo to cveće pravili bukete, prodavali na pijacu. Ali posle toga smo se vratili u Veles, i onda je bila jedna molitva, jedan brat, tako je bio propovednik afrički, mislim, on je bio Evanđelska crkva u Štip, ali to je bio prvo kao neka kućna grupa. Ja sam posle postao prvi pastor te crkve, i rekao sve što je nečisto, tako da se molimo svi, bez nekog rukopolaganja, ništa, sve što je nečisto da izlazi odavde. I mi smo se molili, ja i moj kolega iz kriminala, on je pao na zemlju, a od mene nešto počeo ovako da izlazi, kažem, šta je ovo sad, ali kažem, šta god da je, neka izlazi u ime Isusa Hrista. Tako da me grebe skroz, i onda, kasnije sam saznao, to je demonska sila. I nakon 2-3 dana sam video jedan crno nešto sa crvene oči, kako me opet hoće da me napadne, i sam pobegao, jer nisam znao kako da se branim protiv toga, ne možeš ti boričke veštine protiv toga. Ali Bog me je učio posle da se branimo u ime Isusa Hrista, i da to je, demon opet hteo da uđe, ali Bog me je zaštitio. I onda sam dobio jednu viziju, i u to vreme sam malo išao u crkve, malo još smo trenirali ljude boričke veštine, i ja sam s sobom nosio uvijek jedno oružje, hladno oružje iz tehnike koje sam trenirao, to se zove ninjitsu, to je jedna zvezda tako.
I dobio sam jedna vizija isto kao na kino da gledam. I odjednom se kroz mene padala jedna velika zgrada, se ruši i od nebu su mu došle dvije ruke. Jedna ruka je bila Božja ruka, a druga ruka ono hladno oružje koje sam nosio. I Bog mi je rekao, biraj šta ćeš ti. I ja sam uhvatio Božju ruku, sam rekao, Gospode, samo sam to rekao, Gospode, ja idem s tobom. I vidim kako se onda u vizija se vratila ona zgrada koja se rušila, da sve je bilo u redu za moj život. I tad sam znao da treba da prekinem borilačke vještine, jer ipak to je bilo jako, kako kažem, ljuta borilačka vještina. Nemam ništa protiv normalni sport i tako, ali ovo je bilo, je to u prevodu znači plaćen ubica i svega i svačega. To je jedna vještina koja nije fair, da kažem, nije sportska tako. Ali onda u Štipu je bilo krštenje Duhom Svetim i propovednik je rekao, ko hoće da se krsti, nek dođe napred. Ja sam uvijek sedao u zadnjoj klupu i samo sam ponovio isto što sam rekao Bogu u viziju. Bože, ja idem s tobom i sam napravio jedan korak i onda je došla sila Duha Svetoga da me Bog krsti. Tako mi je bilo, došlo mi je smeha, što bi rekli, od uveta do uveta. Takva jedna radost mi je došla i Bog mi je dao tada neki kineski jezik i ja sam mislio da me Bog kažnjava što sam trenirao borilačke vještine, pa sad moram govoriti kineski ili svega. Tad sam posumnjao, onda jezike su mi se prekinuli, ali onda neko mi je objasnio, sam se molio i se vratio jezik, govor u drugim jezicima. I sam rekao svojim učenicima da više nema treninga, da to sam govorio u Isusu i puno se od njih tada obratili. Tako da pastor koji je sada u Velesu je isto bio učenik ninjitsu i tako da imamo još jedan ninja pastor u Velesu. I to je super propovednik, jedan od najboljih propovednika u Makedoniju, možda neko čuo i Filip Ivanov, tako da ga zovu na puno mjesta propoveda, mladi momak, ali jako, jako lepo i u pomazanju i lepo propoveda. I onda kad sam rekao učenicima više nema treninga i tako, jedan učenik mi je rekao čovječe, sad tvoje lice se promijenio kao anđeo. Kažem, je šta je, nisam se ni video ugledalo, ali jer tad sam bio uvijek gnevan, ali onda kada je došao tako radost Gospodnja, sila Duha Svetoga, onda čak mi se i faca promijenio, nisam ni znao. Ali svakako to je bilo svjedočanstvo za njih i puno su došli od njih u crkvu i poslije toga, nakon toga smo evangelizirali svugde po čitavom Velezu, u svaki kornez, ispod svake zgrade, gdje god nađemo neki zvučnik i to je bilo jako dobro, puno se mladi tada obratilo. Crkva isto super porasla i sad je crkva. Svakako nema logika, ja sam mislio da ću ostaviti do kraja pastoru te crkve, hvala Bogu crkva dobro raste, ali poziv Božji je poziv, ja nisam toliko za, da kažem, klasični pastor, nego ja sam više za van, kao što sam upisao ove stihove, da isterujemo demone, da se molimo za bolesne. To je neka naša služba, da započinjemo, da udrimo temelje tamo gdje treba. I to je to što opisuje i sjećam se kako nas je Bog vodio kroz veri, jer i na početku, a i nakon toga, jer ako čitam ove stihove, kaže, ne nosite ništa na put, reče im, ni štab, ni torbu i tako dalje. Nije sad, ne govorim da me neko ne razume pogrešno, da mi ne smemo nositi novčanik i tamo gdje idemo na evangelizaciju, nego ovdje Bog polako uči učenici da njihov izvor je Isus i da oni imaju poverenje u Gospoda Isusa Hrista. Nije problem ako mi nešto nosimo i tako, ali polako ih uči na život vere. I ne samo kad se radi evangelizaciju, nego svaka oblast u našem životu. Kad je provizija u pitanju, neke pare, kad je kako da nadmiješ neku bolest, kako da ne znam, ti treba nešto ili šta god. Znači, Biblija kaže da pravednik moj će živjeti od vera u vera, od slava u slava i tako da i mi primamo spasenje kroz veru, ali dalje idemo u život hrišćanski kroz veru u reči Gospodnjom, koja svakako mora biti praćena sa dobrim delima, sa plodovima i tako dalje, jer to je, kaže, vera bez dela je mrtva i to je dokaz da tvoja vera je živa. Ali moramo se kretati u veru i da živimo. Tako da mi smo učili predali smo naš život i ja i Biljana. Neki put se pitam gdje smo to ušli, nemamo ni biznis, nemamo ništa, pastoralna plata je najniža, Makedonija niska plata je oko 450 eura, zato je sad i teško mladi da, sad ne kažem da ne govorimo, to je svakako poziv Božji, ali nekako im se ne sluša kad kažemo ja hoću biti sljedeći pastor ili vođa za 450 eura, 500 eura, kad neki uzimaju IT, uzimaju 2000 eura, pa ne znam tamo, vamo više. Ne znam da li znate, Makedonija je jako loše ekonomski. Ali Bog nas je učio da živimo vera i nikad nas nije ostavio. Znam da nije lako, posebno kad je pitanje financije, ali
ovaj stih govori da naš izvor je Gospod Isus. Kad mi radimo gdje nas Bog želi, kad smo u centar volja Božja i posebno kada iz nas ističe i da nećeš, blagoslov Božji će da juri po tebi. Ja sam to zabeležio još na početku i odmah sam počeo da služim, znam odakle me je Bog izbavio. I baš mi je tada rekao, jedan drugi brat mi je rekao, šta je ovo s tobom, blagoslov Božji te juri? Nisam ne razmišljao o toga. Da nisam, mislim, ne kažem da ima shvati neko pogrešno, ne kažem da se ne treba raditi, onaj koji ne radi, neka ne jede, piše i sve to. Sve zavisi od pozivu, tako da nemam ništa protiv i poluvremenu u službu Božju, puno vremenu, još je lijepo svedočanstvo i da radimo i da služimo, koliko ima vremena, to je sve. Posebno kada je pitanje osnivanja crkve, kad smo došli sad u ovu druga crkva, mi se osnivamo drugu crkvu u Resen, jer vidjeli smo da ljudi, glavna stvar, mi smo pokušali da pravimo jedna evangelizacija u centar, ne znam, slavenje, delenje, ništa od toga, jer vidjeli smo da u taj novi grad, gdje nema ni jedna crkva, da ljudi, glavno pitanje im je šta ti radiš. Jer zamislite ako vide nas, sad mi dođemo ja sam neki pastor, telefon, laptop, sve lepo, kaže super, tebe će da slušamo, jer oni cijene, tamo gdje smo, cijene onaj koji radi. I onda smo razumeli da ja ne mogu nastapiti kao neki pastor sa laptop i tako dalje, samo na telefone i tako. Nego smo rekli, Bog nam je govorio da uđemo u jedan kafić, to je kao lunch bar i smo 3,5 godine radili kao garbage guys, što bi rekli, ili čišćenje, kad bili imali koncert i mislim svaki dan smo radili od 4 do 8, ja i moja supruga i onda djeca smo zvali, da budemo da čistimo WC, da čistimo, džogiramo i da sve to. Ali to je bilo svedočanstvo jer ljudi su cijenili da mi smo među njima, onda ja sam počeo da radim sa jabuke, to je čitava ta oblast je sabranje jabuka i to su mi najbolje evangelizacije kad sednem sa njima, jedan lubenica ili jedan nešto drugo i onda podeli za Isus. Imaš od vremena do otkrovenja, od početak Biblije do kraju da pričaš, ljudi postoje svakojakih pitanja, neko me je pitao ko je stvorio đavo, ko je ovo, ko je on. To je jako interesantno, ali to su najbolje evangelizacije, tad su ljudi otvoreni jer ti si na istom nivu sa njima. Tako da, zavisno kojem zajednici mi služimo, mi moramo hodati u vjeri i prilagoditi se tamo da budemo među ljudima i da znate, baš je Mika Radovanović, zna ga Ljubića i svi ga znate, možda on je nam govorio kad smo bili u biblijska škola tamo, kaže šta vi radite, vi kaže oko vas se mora nešto dešavati. Svako, mi učimo biblijska škola i sve to, ali oko svaki vjernik, ako ti imaš zaista vjeru i hodaš u vjeri oko tebe se mora nešto dešavati. Zato i kaže, vjera bez dela je mrtva, to je jedna strana vjere. I tamo, ako čitate tamo u Jakob 2. glava, tamo se govori o vjeri koja je praktična vjera, ne govori se o teologiju da mi se spašavamo od delima i tako dalje, nego govori se ako tvoja vjera je zaista živa i ti ideš u vjeri, onda mora biti ta vjera praćena sa nekim delima, to je biti praktična, kao što je kaže taj stih, ako neko ima potreba od hrana i odeća i tako dalje, onda tvoja praktična vjera treba da mu pomogne u tom trenutku. Jer mi smo, da kažem, izlaz za njega u toj situaciji, ili kao bludnica Rava što je pomogla i tako dalje. Tako da svugdje gdje jesmo, mi oko nas se nešto mora dešavati. Jer zato puno puta, ja sam pisao jednu knjigu protiv bajanja, vraćanja, jer u Makedoniji to ima puno. I sam u njem, mala knjižica kako da neko bude slobodan od toga, više za evangelizaciju. I sam pisao u knjigu da kako da prepoznaš ko je Božji čovjek, a ko nije. Jer u Makedoniji se ljudi puno bune i ide kod vraćara i tako dalje da im nešto pomogne. I Isus jasno kaže, Božji čovjek će te prepoznati po plodovima njegovim. Kruša pada pod kruša, jabuka pod jabuke. Ako je neko u Hristu, onda će slaviti Hrista i imat će Hristove plodove. I unutrašnje i nadvarašnje. Tako da zato kažem, najbolje pitate ko je Božji čovjek, pitate njegove komšije. I ako komšije kaže ovaj je namčor, sa nikim ne živi, tako se zatvora, niko nije tu da pomogne nikome, onda to je upitnik, to je kakva je tvoja vjera uopšte, da je tvoja vjera živa, jer vjera mora biti plaćena dobrim djelima koji su u Isusu Hristu i koji ukazuju na Boga. I to je ta svetlost koju mi imamo. Ja razumijem, možda neki komšija neće da živi sa nikome, to je druga stvar, mi živimo u miru dokle je do nas, ali ključna stvar je da oko tebe se mora nešto dešavati. Evo sad ću pročitati Evanđelje po Jovanu, 6. glava. Jučer smo bili u Hrvatsku, pa tamo sam napisao, zbog Hrvata sam zapisao Evanđelje po Ivanu. Ja, Jovan, Ivan, recimo i Makedonija se svi zbunimo.
a nema veze. Onda hljeb, kruh, svašta. Znači, Jovan 6. glava, na početku kaže onaj paragraf, Isus pravi, hrani 5000 ljudi. Znači, mi se moramo kretati u vjeri, na osnova slovo Gospodnje, u bilo koja situacija u našoj životi. Primjer, prvi paragraf Isus daje, znači, u vjeri, u pitanju provizija. Kako se Bog brine za tebe. Jer đavo će te tu napadati i tu ćeš imati napade da se ne krećeš po vjeri, nego da se krećeš pod duhom ovoga sveta. Tako da, jedna od najveća stvar, možda što neko kaže kao test za vjeru za hrišćane, sad sam govorio više na početku praktična vjera, ali ovo kada je pitanje vjera provizije, najveća stvar je obrezanje našeg džeba. Ja ne znam, u Makedoniji to, kada je pitanje desetak, jer mi trebamo dati preko desetak, od nas treba da primimo i treba da ističe i to treba biti jako lako. Mislim, mi ne možemo, to je glupo da mi molimo u crkvu, dajte desetak, svakako to pripada Gospodnjem domu i tako dalje. Jer to treba biti čin slavenja. Iako nam je Bog sve dao, čitava plata moja od Boga, mislim šta je problem da dam 10. deo i više od deo, svakako nisu svi pozvani u misiju, ali možeš podržati misiju. To je isto učestvo u Carstvo Božjo. Onda podrži nekoju misiju, neki mlađi, neka evangelizacija, evo kada je pitanje engleske kapi i bilo čega, to je sve ulaganje u Carstvo Božju. Jer pazite, naš život sad utiče na vječnost. Sve što radimo, posebno kad urađeno u vjeru i u sklad sa volju Božju i tako dalje, sve to ima utjecaj na vječnost. I moramo tako razumjeti naš život. Onda dalje Isus hoda po vodi, mi moramo hodati po vodu kad i opozicijski vjetar i kad je teško i bilo čega. Neki puta, znate, trebamo, jer puno ljudi misle da hodanje po vjeru, neka osjećanja će te dati Duh Sveti, pa tako samo kad smo jaki, da znate, puno puta trebamo hodati u vjeru, posebno kad hodamo na suvo. Kad ti ne osjećaš jer hodamo po vjeri, ti hodaš po duhovnim očima i po fizičkim ušima. Zato Biblija kaže, ko ima uho neka čuje. Ne govori o fizičko uho, nego govori o duhovno uho. Ili uho, kako kaže na srpski. Tako da hodanje po vjeri nije ono što vidiš, iako hrišćane, đavo će nas uvijek usmeriti i naša telesna stara priroda, da mi hodamo po 5 naša sjetila koje imamo. Šta vidimo, šta slušamo, šta osjećamo, šta dodirujemo ili ukusimo i tako dalje. Da znate, to nije hodanje po vjeri. To je hodanje po ono što vidimo. A Isus kaže, blaženi su oni koji ne vide, a vjeruju u meni. I onda dalje, Isus kaže, to je Jovan 6. glava, 25. stih, a kada su ga našli na drugoj strani, morao pitaše ga, rabi, kako si došao ovamo? Istinu vam kažem, odgovori im Isus, vi me ne tražite zato što ste vidjeli znamenja, nego zato što ste jeli hljeb i najeli ste. Radite, ali ne za propadljivu hranu, nego za hranu koja traje do vječnog života i nju će vam dati Sin čovječji, jer njega je potvrdio Bog Otac. Tako da to su dva tipa hrišćani. Jedan tip je hrišćani, vide nešto u crkvu, malo se bolje osjete ili hoće da iskoriste Boga. Hvala Bogu, Bog cijeli puno puta i neverne, kad se neko moli, i verne ili nove verne i kako god. Ali ako tvoje hrišćanstvo je samo primiti, ja baš za meni kad razmišljam za moj život, još kad sam se obratio, ja sam znao da treba od mene da isteći i da služem. Znao sam da Bog, to je cilj. Svakako, ja poštujem to, sve treba biti uzrast u lokalna crkva, pod duhovnim roditeljima, duhovan otac, duhovna majka i sve to, pa nadalje onda služiti u poziv i konkretnu službu. Ali ja sam razumio još od početka da trebam služiti bar to što mogu. Mogu da očistim WC, mogu nešto da poravnam biblioteku, mogu ovo, Niko mi nije rekao čak i da redim stolice. U to vreme, dobro, bili smo mala crkva i tako, možda su bili takve potrebe, ali ja sam znao da to teče iz mene i ja onda moram nešto dati, jer to je hrišćanski život, da primiš od Gospoda Isusa Hrista i ta reka života onda mora da isteče od nas, da budemo na blagoslov. U bilo koju oblast. Ali, nažalost, puno hrišćani, to ima i nakon 20 godina i tako dalje, samo sjede u crkvi kao na kinu ili bar, ne znam, jer svako ima nešto da da. I svako može nešto da posluži, što god da je to novac, da je to molitva zastupnička, da nešto malo da posluži, što je rekao brat da napravi kolače. Svi volimo kolače i to će nam biti veliki blagoslov. I znate, ako neko napravi kolače, večeras ima nagrada gore na nebu. To je to piše Biblija, za čašu vode neće izgubiti svoju nagradu. Tako da kad radimo tako, onda to je blagoslov, neko blagoslovi. Možda je to za neko sitna stvar,
Ali neko kad povede kolaček, reći će, jao, kako lepa crkva, to je, kako ljubav se ovdje osjeti i tako dalje. Nekome je to blagoslov. Mi smo jučer, kad smo se vraćali od Osijek, smo se vratili u jedan grad Silbaš i neko nam je dao tamo jedan brat špagete i mleveno meso od ozgu i tako. I bio nam je veliki blagoslov, stvarno ja kažem, hvala Bogu. To i Biblija kaže, ako ste učinili jedan od ovih mojih malih, onda to ste učinili meni. Ili ako ste mene posjetili u bolnicu i tako dalje. Puno puta ne razmišljam o tome, ali to je ta vera, praktična vera koja treba biti praćena delima. Tako da, meni je žao, ali mi želimo ohrabriti sve i crkve, jer, nažalost, statistika kaže da samo 20% hrišćana služi, ili jako malo, nekoliko u crkve, a drugi su samo posmatrači i tako. Mislim, treba se uključiti, jer tako je crkva živa i onda ide u sve pravce, i petostruka služba i šta god Bog daje, svega. To je življa crkva tako da crkva se ne meri sa brojkama koliko je jaka i tako dalje. Nisu pitanje brojke, nego pitanje koliko je crkva zdrava. To je glavno pitanje. I najljepše je kad radimo kod od nas ističe, zato i Biblija kaže blaženije je davati. I to je ona hrana za koju što Isus priča, jer kad od tebi tako ističe, onda ti dobiješ onda novo ispunjenje. Ali ako ti si kao močvara i samo primaš, ništa ne daješ, onda to nije ni ukusno hrišćanstvo. Jer pazite, mi smo soli svjetlo ovoga sveta, mi dajemo ukus, ili evo konkretno vi kao vaša lokalna crkva u Zrenjanin je kao jedna, mi kažemo u Makedonija manđa, ili kako vi kažete ovdje, čorba. Da, čorba je jako lepa stvar. Znači, mi dajemo ukus ovdje u Zrenjanin, ili vi ovdje sada konkretno. Jer svijet ide u haosu i tako dalje i veće zlo se širi, grev se širi, ali mi dajemo ukus i mi se oduperemo toga zloga. Jer zbog jedan od vas, čak i ako imate vi neverne ovdje rodbine i tako dalje, ali nije isto kad je potpuna tama u kući i kad ima samo jedan vernik. Jer taj jedan vernik to je svjetlo Božje u tu kuću. I zbog toga, ja verujem, Biblija kaže, veruj u Gospoda Isusa Hrista i bit će spašen ti i cijelo tvoga doma. Jer ima velike šanse, ako ima jedno svjetlo, onda tu je svedočanstvo, tu su dobra dela, tu je pomazanje Božjeg duha, ima velika šansa zbog jedan vjernik da se cijelo dom bude spašen. Za razliku od nekog gdje je potpuna tama. Tako da svjetlo Božje je velika stvar, samo jedno svjetlo, a kamoli da sve više i više svjetla kad dođe. Svjetlo Božje koje mi reflektiramo Isusa Hrista u svijetu. Samo da vidim gdje sam, šta sad ovdje. I onda kad su ga našli na drugoj strani, Isus kaže da vi me ne tražite zato što ste vidjeli znamenja, nego zato što ste jeli hleb i najeli ste. Radite, ali ne za propadljivu hranu, nego za hranu. To sam već rekao da naš život nije samo za propadljivu hranu, hvala Bogu za sve što radimo i donosimo kuće i sve to, ali moramo znati da sve što imamo moramo držati sa otvorena ruka. Hvala Bogu za vikendica i za kola i sve, jer naš izvor, naše pouzdanje, naši temelj nije u toga što imamo, nego je u veri u Gospoda Isusa Hrista. Jer mi živimo od toga, čovjek ne živi samo od hleb. Evo, brat Ljubiša nas preki dan počastio jako lepe ćevape, odličan sos, ne znam dakle je to bio leskovački urnajbes i sve to, ali mi ne živimo samo od te ćevape, nego živimo od svaka reč koja izađe u Gospodnja usta. To nas nosi u životu. To te nosi, te motivacije koje dođe, primjer iz Jovan 15. glava, da on nam daje punu radost i ljubav koju ističe kroz Duha Svetoga. To su glavne motivacije za život. To te nosi danas. Kroz svega, pa bilo kakve poteškoće, bilo šta, ti primaš sad od Gospoda, evo i danas smo nešto primili ovoga jutra, i onda to te nosi cijela nedelja. I ne govorim samo da hrana nam bude samo nedelju, nego svaki dan kad primimo nešto od Boga, jer njegove reči su duh i život. U bilo koju oblast, čak i fizičku. I onda ga upitaše šta da učinimo da bismo činili Božja djela. Jer ljudi posmatraju Isusa, posmatraju neke čuda, znake i tako dalje. I puno puta ljudi žele, hoću samo čuda i znake, ali bez trpljenja, bez uzrasta i tako dalje, bez hodanja u vjeru, jer to je ono kad neko želi samo platformu. Zato bar mi tako praktikujemo u Makedoniji, jer kad neko treba propoveda, jer ima svakakvi, dođe free evangelist, ne znam, my ministry i tako dalje, treba da dođe prvo da jedemo jedan ručak, da vidimo s kim imamo posla, evo kao što radi brat Ljubiša, ćevape i tako dalje, pa onda za propovedanicom. Pitanje mi je toga jer
jer puno ljudi hoće samo platformu, tako da ih vide, da nešto, ja ću sad da propovedam i tako dalje, ali ili ne znam, apostolsku službu, ali niko neće apostolska trpljenja i stradanja koji su u paket s time. Ali nema veze, onda Isus im odgovori, ovo je Božje delo, da verujete u onoga koga on posla. Tako da, naš život, uglavnom, da bi došla takva dela, bi moramo imati takva živa vera i hodati u veri. Jer ako naš život, da kažem, skržav u bilo koji posao, posebno kada je davanje u pitanju, i ja sam bar primetio puno ljudi koji su jako teški na davanju, onda mislim da imaju jako poteškoće i financijske, jer to je Božji princip. Šta poseješ, to ćeš i dati. Posebno ako seješ, jer nije Bog glup, Bog vidi odozgo kome da i kroz kome će da teče. Zato piše, budi veran u malome i Bog će ti dati i u više. I čak i kad je pitanje financije, ako Bog vidi da ti seješ, onda Bog vika, on daje seme sejaču, da ima za njega i da ostane plus, da imaš više za blagoslov. To je isto princip Božji, znači kad mi dajemo, na osnovu ta 5 hleba i 2 ribi, to se ne umanjuje, nego Bog još više umnožava toga. Tako da, to moramo vidjeti očima vere, to ne možemo vidjeti po duhu ovoga sveta. Ili logika koju mi imamo, ja neće stići za meni, pa kako ću kraj sa kraj i tako dalje. I posebno, evo primjer, kod nas u Makedoniji, posebno kad imaš malu platu, jer lako je dati, kad ti imaš puno, ne znam, 2-3 hiljade eura plaće i tako dalje, onda nije problem dati, ali posebno, jer tu ljudi, đavo najviše uhvata toga, ja imam mala plaća, mala penzija, pa šta ja mogu dati, to teško, ali posebno se tu vidi, zato i Bog kaže da ona udovica koja je dala najmanje, Bog je rekao ona je dala najviše. Jer u to vreme oni koji su davali fariseji i tako dalje, oni stavljaju više novac i taj sud je bio, ne znam, da zvoni, onda se čuje kako daje, ali ljudi hoće, neki hoće da se eksponiraju, da daju i tako to zvoni više. Ali ove 2 lepte od udovice nisu zadzvonile ko zna kako. Tako. Niko nije ni video da ona šta je pustila nešto malo, 1-2 lepte, kako to zovu, ali Isus je video toga. Tako da budite verni u malome i Bog će množiti. Nemate problema kad hodamo u vjeri. Tako da šta su glavne stvari, evo samo kratko mogu reći od ovoga, koje guše nas da hodamo u vjeri. Nadalje Isus kaže, ja sam hljeb života, ja sam piće i tako dalje. To je ono što održava našu vjeru kad mi primamo takvu hranu. Onda to sam rekao, zato to nas nosi. Ili kad Isus kaže, ako neko žeda, neka dođe i neka pije, mi moramo se naučiti kako da pijemo sa izvora. Jer nama je dostupan, pres blagodati je dostupan, hvala Bogu za svaki propovednik koji dođe, ali mi u Makedoniji ranije smo tako često bili, ja dođe neki jaki propovednik, onda svi trčemo na molitva, sve je to okej, nemamo ništa protiv, ali šta sad, kad nema taj propovednik, onda šta mi nemamo izvora, nema gdje da pijemo. To nije tačno. Isus je izvor, možeš uvek doći kod njega. Možeš ovdje primiti, možeš svugdje da zahvaljuješ Bogu, kao što je brat rekao, da uđemo u slavenje i sve što nam Bog daje, sve te resurse i da pijemo od njega, koji je izvor. Evo, pročitat ću samo, znači, koji su glavne prepreke, ima puno, možete nabrojati i greh i nepraštanje i svega i svačega. Znači, prva stvar, u 2. Korinčanima, 4. glava, samo da vidim da ću, znači, 4. glava, 3. do 6. stih, 2. Korinčanima, kaže ovako, pa ako je naše evanđelje i zastrto velom, zastrto je za one koje propadaju. Njima je Bog ovoga sveta zaslepio neverničku pamet, da ne vide svetlost evanđelja o slavi Hrista koja je Božja slika. Jer mi ne propovedamo sami sebe, nego Isusa Hrista kao Gospoda, a sebe kao vaše sluge radi Isusa. Bog koji je rekao neka svetlost zasveti iz tame, zasvetio u našim srcima da se prosvetljimo spoznajem Božje slave na Hristovom licu. Tako da, glavna stvar koja nama koči da mi hodamo u vjeri, skoro u sve oblasti, u pitanju zdravlja, u pitanju provizije, u pitanju šta god, čak i evangelizacije puno puta, je duh ovoga sveta. Jer normalno žava, ako ne može tebe da ubije, onda će ubiti tvoju službu. Nisi vredan, nisi ovako, nisi takov i svega i svačega. Posebno se đavo boji da mi hodamo u vjeri. I u pitanju provizije, onda će doći misao, neka strela, neće ti tebe stići, nemoj da puno daješ i tako dalje. I onda zato puno crkve, bar u Makedoniji, su primorane, tražimo sponzore, evo, i
brat je bio nosilac i hvala Bogu, neka pomogne i crkva Polska i ne znam, i Švedska i sve to, neki Bog blagoslovi, ali ja verujem da i odavde može doći izvore. Sad, ne kažem, ajde, ne moram biti baš kao prva crkva da prodajemo njive i onda da donesimo pod noge apostola i pastora ovde, ali i odavde može doći izvor. Brat Filip, kod nas, pastor Filip u Vjeresu, koji je jako dobro je krenuo i sa humanitarna i onda da hrani, jer to je jako socijalan grad sa puno socijalne slučajeve. I onda počeli su da mu dati i neverne ljude, one koji su direktore, lanca marketi i tako dalje, mu nosi pirinač, pasulj, ovo, ono, svega i svačega. I su videli da radi dobro delo u gradom i onda gradonačelnik je došao i on mu je dao diploma za tako dalje, to što radi. Tako da izvor može doći i odavde. Hvala Bogu za svaki drugi sponsor, ali mi moramo krenuti odavde i po veri. Tako da duh ovoga sveta, da znate, se uvek protivite, za bilo čega sad neću da govorim puno o zdravlju, ne znam kakva je vaša teologija i nekomu bude svako po veri. Hvala Bogu i za iscelenje zastupničko, što se molite za bolesne. Hvala Bogu i za medicina, koja je jedan resurs Božji, ja to poštujem i Bog puno puta vodi i tako, ali ima toliko stihova za iscelenje u Novi Zavet i ako neko je bolestan, neka pozove starešine, onda prima iscelenje kroz veri, darove iscelenja i tako dalje. I isto je da znate i u takvu oblast mi smo puno puta napadnuti. Ja ću reći samo primjer za meni, jer ako hoću da to funkcioniše na meni, svako zna za sebi. Sad smo brzo, bio oktobar kod nas branja jabuka u Resenu i onda svi su uhvatili neku virus i tako dalje, svi kašljaju, bolesni i onda i mene uhvatio, da se mešam sa ljudima normalno. I onda mi je došao misao da ja moram ovo da odležim 7 dana. A nadnica je bio jako lepa, bar za nas Makedonce, 2500 dinara, to je oko 5000 dinara srpski. To je super. I kažem, zašto da izgubim? Nije pitanje samo pare, ali onda kažem, odakle je ova misao i zašto ja moram odležati tu? I sam čitao neke stihove tako za iscelenje, da se ohrabrim i tako dalje, i rekao sam u ime Isusa Hrista, odbijam ovu prehladu šta god da je, i onda nakon drugi dan, bilo je kiša, onda nakon jedan dan sam produžio posao, uzeo sam i nadnice, uzeo sve, jer bar kod mene tako to funkcioniše, ja kad sam bolestan onda zagrlim bolest i onda ležim, ja teško meni, ok, nije problem da uzmem paracetamol i šta god treba, ali znate, puno puta kao hrišćani mi zagrlimo bolest umjesto da odbijamo. Odakle god da je došla, nije bitno da je došla od žavoda, od premora, da od čega i svačega, ali mi imamo autoritet da to odbijamo i da se stavimo time. Onda nakon toga sam povredio prst, jedna gajba mi je pala, isto sa jabuke sam radio i to blika krv svugde i taj kolega koji je bio kaže nema šansi više da radi toliko. I sam došao kući sam došao i onda sam zapovedao direktno prstu da ozdravi, da bude zdrav u ime Isusa Hrista. I nakon toga samo neka mali hanzapas i onda sljedeći dan produžim, kao da nije ništa. I čak se i čudio čovjek, kako ti je prst, kako tako? Kažem, slava Gospodu to. Tako da vidim da to na mene funkcioniše i hoću da prakticiram. Jer puno ljudi misle da iscelenje je samo za nove duše, tako, ne znam, ili isto je iscelenje dostupno i za verne, i starije verne u crkvu. Ja znam da logika često pati napadne i normalno da znate da u bolnicu, mi imamo, medicina u Makedoniji je katastrofa, stvarno, sve lekare kvalitetne su išli u stranstvo, Nemačku, tamo, vamo, i onda su, čak i ako dođeš u bolnicu, može doktor od jedna dijagnoza ti da pogrešno i ne da može svašta ti uradi. I ja znam samo jednu doktoricu koja je vjerna u Makedoniju, ima u Skopju to i ona radi u dar vere, mislim super se kreće i radi među medicinskim osobama, ali drugi doktori, znate, nisu verni i nećete sigurno doktor reći ja, Boži, blagoslov, brate, sestro, samo ti vjeruj u Gospoda, mi ćemo sve srediti ovde, evo ti Biblija, čitaj. Nećete ohrabrati, jer doktor će ti reći najgoru, normalno to je njegova medicinska zakletva i tako dalje, ovo ti i ovo, možeš uhvatiti i rak i ovo ćeš bolest imati do kraja života. Tako da, opet ću reći, poštujemo medicinu i sve to što je, hvala Bogu, to je jedan resurs Božji, ali da znate, Bog je lekar nad lekarima. Da puno puta mi zagrlimo toga, to je isto oblast koji se treba kretati u vjeri. Znam da nije lako, normalno, i meni nije lako kad dođe prehlada, zato kažem, probam na sebi da vidim da ovo radi na meni. Jer sve što čitamo, ja hoću da mi se sve dešava ovde što piše. I normalno nije lako kad ti dođe temperatura i tako, svakako i možeš i pitati Boga, Gospode, šta da radim, da idem kod lekara, da Bog će te voditi svugde i to Bog radi, ima puno svedočanstva da Bog ti daje neki normalan lekar. Ali kažem, jako lako prihvatamo ono što duh ovoga sveta kaže.
ti ćeš ovo imati, još je ti đavo još gore zasoliti. Meni je došao misao pred nekoliko mjeseci da ja ću da umrem i da ću živjeti još, to je bilo pred godinu dana, ne znam kada je bilo, da ja ću da umrem, da ja ću da živim još 2-3 mjeseca. I kažem, šta je ovo? I to baš uporno, jedan dan, drugi dan me napada takva misao i onda sam izvukao stihove gdje piše, tako da nije pitanje da li se ja osjećam, da li ću da umrem, jer to puno hrišćani tako i lako đavo napadne, ja nešto me zabolilo ovdje, evo ga, rak se širi, polako dolazi, gotovo, to će biti neka teška dijagnoza, teško meni. Tako da sam mu izvukao stihove da ja ću da živim, da ću da proklamiram djelo Gospodnje i sam citirao to svako jutro molitveno, jednostavno čitam te stihove koje su relevantni za moja situacija. I onda poslije jedan mjesec i tako dalje vidim, ja nemam nikakve problema, sve je okej, ja ću da živim i proklamiram djelo. To mi se dešava što ispovedam, sad to je druga tema, ali to je isto pitanje vjera, jer vjera se mora ispovedati. Kaže Biblija da kao što je i za spasenje, da mi proklamiramo da Isus je Gospod i naš spasitelj i da srcem vjerujemo za pravednost. Znači srcem vjerujemo, ali trebamo paziti šta ispovedati. Jer mi radimo sad, to je sad druga crkva da radimo i to su novi hrišćani, mlađi, ali kod nas bar jako lako padnu pod duha ovoga sveta. Primjer, ide kod neka komšinaca na kafu, što je lijepo, mi trebamo da utičemo ljude i da evangeliziramo, ali onda namjesto hrišćanja da utiču na njih, onda ova obrnuto komšinica nevjerna utiče na nju ili na neko drugi. I kaže, jako teško, ništa ne valja u ovoj državi, nema pare, nema ništa, bolesti. I onda, namjesto mi da zračimo svjetlost i da budemo soli, onda hrišćani preuzimaju tamni oblak ovoga sveta i to nosimo sa sobom. Ništa ne valja, pastor nije kao što treba, ove zavese treba smenimo, zašto bele treba crveni. I onda uđemo u taj duh, neki duh mrmljanja i ne znam šta. I to nije hodanje u vjeri. Tako da glavna stvar, moramo mi se preispitati da smo u vjeri, posebno da ne smo pod utjecaj duha ovoga svijeta, to je đavo koji vlada na legitimno sa ova zemlja i sve ona mreža koja radi, logika i tako dalje, jer svijet hoda kao što hodak, gdje teče reka. Ali jedino živa riba hoda kontra reke i može da pliva bez nekog problema. Tako da to je ono svjedočanstvo što ljudi vide u nama, to je ta živa vjera koja vide da mi nemamo nikakav strah, nemamo ništa. Ako neko ima problem sa strah, to je isto glavna alatka đavo koji radi, onda nek nađe te stihove. Bog nam nije dao duha straha, nego duha ljubavi, vladanje sebe, sile i tako dalje. Onda ljudi kad vide da mi se ne bojimo crne mačke, pa da idemo 3 koraka nazad ili kad prođe brza pomoć pa se uhvatiš za crveno, da tebe ne uhvati ili ne znam šta. Kad ljudi vide da ti si slobodan, da nemaš probleme, onda to je svjedočanstvo. I ta će reći, ja želim doći Hristu. Normalno, neće reći ako mi u crkvu smo u neki legalizam i ne znam, samo ako tako evangeliziramo i kažemo ljudima ne smiješ ovo, ne smiješ ono, ne smiješ ono, i onda taj novi će reći pa šta će mi takvo hrišćanstvo kao u zatvor. Jer ljudi ne razumiju, svakako to će doći kad on se obrati, jer ne možemo mi staviti konjska kola nekome bez konja. Tako da mora doći pomazanje Duha Svetog i Bog će voditi korak po korak. I moramo paziti da mi predstavimo, jer mi smo ambasadori Hristovi i oni moraju vidjeti taj život vjere u nama. Tako da duh ovoga svijeta i druga stvar je nevjerovanje koje vlada oko nas. To je isto, da kažem, ali pomešano sa ovoga. Zato je Isus, kada došao u svoj grad, nije mogao učiniti puno i se čudio njihovom nevjerovanju. Ja razumijem i svi koji živimo u našoj blizu rodbini i tako dalje, jako bolje čuju neko drugi, ali mi se moramo nositi sa nevjerovanjem koje vlada u ovoga svijeta. Jer to je jako teška stvar, čak je Isus to razumio, onda kad se iscelio, kad se uskrsnuo čerka od Jaira, nije uzeo on sve, ni one podsmevače koji su mu govori, pa gdje ćeš ti, ona je umrla i tako dalje. Onda je uzeo u sobu samo njena otac, majka i Petar i Jovan, oni koji hodaju u vjeri, koji hodaju u liniju u vjeru. Tako to je jako bitno. I učenici isto koji nisu mogli isceliti, kada taj čovjek rekao zašto tvoji učenici nisu mogli da iscele Isus im kaže zbog vaše nevjerovanje i ovaj rod se isceljuje samo posti i molitva. Ja sam na početku razmislio, mi moramo jako puno postiti i moliti i samo tada kad naše nivo biti vjera super, tad možemo isceliti tu tešku bolest ili tešku demoniziranost i šta god je. Ali onda sljedeći stih Isus kaže, ako vaša vjera je koliko si napao zrno, onda jako mala vjera, možete reći u ovom planinu da ide i tamo. Tako nije pitanje koliko je tvoj nivo vjera, posti molitva, kad Isus kaže, to je više da se ti ne ostaneš šta vidiš i šta čuješ sa fizičkim očima ili fizičkim ušima.
nego da se oslanja šta vidiš u duhu. I šta čuješ u duhu. Jer, razumijete, to je težak slučaj tamo kad su došli, kad učenici, možda je padao, neka penja se usti i tako dalje. I normalno ćemo doći, mi možemo se možda za glavobolju, ali takav slučaj, izvinite, neki ide u psihijatrijsku bolnicu i tako dalje. Tako da Isus kaže da se ne oslanjamo to što vidimo, jer to ima puno slučajeva, toga u Bibliji piše. I puno puta, da znate, neka iseljenja koje mi molimo, mi mislimo da se ništa ne dešava, to su iseljenja u procesu. To je isto jedan ludi stih koji ja sam isto razmišljao, Marko 11. glava, kad kaže Isus kad govori o smokvi da se isuši, i onda na početku se nije ništa desilo, ali sutra dan su vidjeli da se isušiva iz korena. Tako da Isus kaže u vezi naše reči kad mi molimo, ako kaže imajte vera u Boga, ako se kažete ova planina i se ne sumnjete u svoje srce, bit će vam i to bit će vam je u idno vreme. I šta se dešava kad evo, primjer, može i sada ili večeras ako pastor pozove na molitvu ili starešini i tako dalje, i onda se pomoli, ako ništa ne osjetite vi odmah, onda u vašoj glavi đavo je lako da ubaci misao da kaže, pa pastor nema pomazanje ili ništa se ne desilo, ništa ne osjećam, opet mi je bol ovdje i tako dalje. Da znate, nije to tako. Jer Biblija kaže sve što verujete da će biti, jer njegove oči su duh i život i Bog kad se molimo ide direktno u koren. Kao što je Isus govorio za smokvi, znači nije se vidjelo odmah da lišće se osuši i tako dalje, ali Bog radi. Često puta isceljenja kad je Isus rekao onim ljeproznima, dok su hodali po putu, oni su bili isceljeni. Sad hodanje po putu i to nije lako, jer ti osjećaš bol, onda vidiš. A to je ludo, Biblija kaže, verujte da ste primili i bit će vam u jedno vreme, eto. A ti veruješ sada, bez obzira da li ti osjećaš bol i tako dalje. Tako da, ne znam, svako nek razmišlja na te stihove. Za mene, ako ove stihove kažem mom matičnom lekaru, meni će mi reći, evo ti diazepam, idi u tu i tu bolnicu i leči se tamo i tako dalje. Normalno, nema nikakva logika. Puno stvari, da znate, u Bibliju kad hodamo u pitanje proviziju, isceljenje i druge stvari, nema logika nikakva. Čak i spasenje, kad mi govorimo o spasenje, kako ja da objasnim logički? Veruju u Gospoda Isusa Hrista, primi ga za spasitelj, srcem se veruje za pravednost, ustima se ispovjeduje za spasenje, nema tu neka formula ili logika, nego to je naturalna stvar. Pa, da li nema logično ili nije? Tako da, nek nam Bog pomogne, mi trebamo hodati po veri i ta vera mora biti praćena sa delima koje ukazuju na Hrista. I to treba biti normalne stvari, da isterujemo demone, svakako i nas Bog uči usput. Mi kad smo bili na sad 5 godina dana bila jedna žena da nam traži Bibliju i samo što smo ušli sa Biljana u to selo, ja vidim ova denominizirana, ne možemo pričati ni u vremenu, da li je lijepo, da li nije, ona šeta. Kaže, šta da radimo? Onda smo rekli, pokaj se i vjeruj. Mislim, mora da pređemo odmah na stvar. Pokaj se i vjeruj u Gospoda Isusa Hrista, onda primamo molitva pokajanja i smo rekli da ponavlja nakon nas da se odrekne sve sile tame, da isteramo taj demon. I onda nakon toga je sela i prvi put kaže, sad mogu da vas vidim jasno, kaže žena. Znači, Bog je, inače pre toga je gledao u maglu, neki, ne znam, neka ludnica. Tako da to treba biti normalna stvar. I hoću da kažem, u tom momentu ja nisam bio nešto, ko zna šta, duhovan, da se spremam. Mi znamo koji je naš autoritet, hodamo u duhu, hodamo u vjeri. Bio sam jako slab, ali kad smo slabi, baš tada je izvrsnost, Božja sila i znamo da je to od Boga. Tako da evo, nek nas Bog pomogne. Možemo ustati, eto tako da se pomolimo.